I ljudi, pozdrav svima, dobrodošli još jedan novi klip. Izvinim se što dugo nisam snimao, imao sam nekih problema sa internetom, ali evo nastavim dalje. Kao što možete da vidite, igramo Cancel Dobro Offensive, ovo je specijal za novu godinu. Znači, čuje, ali to je zvuk. Ok. Znači, sinoć je bila nova godina, nisam mogla da bacim klip, jer je nešto što mi se razvidio internet i počeo sam ovdje da snimam. Moram ćemo da krenemo, da idemo. I naravno, čestitam novu godinu, 2016. I evo, završili smo prvu rundu. Krećemo u drugu. Ok. Idemo rifle. Znate što ovo čujete, probate zvuku, ali to što ne mogu da reći, nije bitno. Ima nešto to. I vjerujem se što nam zvuku, ali nema veze. Dobro. Prvi put igramo rizičku, ali dobro stvarno se, kao što se vidjeli. Malo ladnije, ali dobro. Znači ovo je, odlučio sam da snimim klip za nove godine. Evo pogledamo što mi drugi rundi. Opet će kratko da traje, nećemo baš dugo. Dobro. Ok. Idemo. Malo ovako je, ali nema veze. Dobro. Evo. Dobro. Samo se izvinjam zbog ovoga, ali mikrofon je stvarno što ne znam što je. Samo se izvinjam zbog ovoga, ali ovo je zadnja runda, imat ćemo show koji ćemo završiti. Pošto ide ne mogu dugo da snimam, ali ne. Stvarno se izvinjam zbog ovoga, ali evo ako može. Dobro. Idemo. Znam da je klip kratko traja, ali šta staviti. Dobro. Znači idemo još ovu rundu i završimo. Dobro. Ovako. Evo gošće. Evo terorista blizu. Dobro. Završimo. I terorista se sredimo. Ajde, otkrit ćemo još jednu. Dobro. Idemo, ajde, električku. Dobro. Ja neću mnogo da pričam, da se ne bi čuo zvuk, tako da sad ću da čutim. Evo ga terorista. Evo ga. Okej, ubili smo. Okej. Izvinjam se što laguje, ali dobro. Dobro.
Dobro. Dobro. Обещаю. Hvala. Hvala. I pobedili smo u rundi. Nadam se da vam se svidio klip i sve se nam malo godina. Pozdrav!